Слышь, на этот раз очень важная клиентка. Если еще раз повторится такой косяк, в этом месяце будешь жрать эти бумаги вместо зарплаты. Понял меня? Дуй отсюда. Գիմե ֆորա դամայի ոշիքի դևոն ավորդը դաստար պշտի սար շիշտագի դար կնջի դևոր բայոդի մույ զարդը ճաշմի ջոդը գարե խոլի լավըտ մավադամ է տմբարը խշվախտիր մեշամ սաբաբը քուրում կադա բրայ մամերամ այ պայի պոհոդյո այ էհսոսի մոնդա դարմա շոմում այ բույի մուհոդ մուրդում այ ռոզի դիլ կնի դար ջավոդ նավրոմատ գապըկ դիգոմ կադա տավասում կադի կշտում խոլի լավըտ خالصی و پشتی نبی جانانه خالصی و کردای مرا دیوانه خالصی و پشتی نبی جانانه خالصی و کردای مرا دیوانه مرا دیوانه کرد پروانه کرد روی شمی سوزانده سوختم در حقش پروانه کرد فقط دو سوزانده دویزی حسنت با فکرم ساختنی آتش در قلبه بیا باش که شدی خاموش که آتشی قلبه دیل بهتر نولانت در فیغان بهتر حیرانت هامان بهتر بمارد به انصاف رحمه نداری انسان میخوام نگاه کرده در چشمات ای دستت قبم بگو ما عاشقم با نم و خالصی و هیلبت خالصی و پشتی نبی جانانه خالصی و کرده مرا دیوانه خالصی و پشتی نبی جانانه خالصی و کرده مرا دیوانه خالصیات بمارم کده پرتافتم به دوا موی سرما سفید کدی پیر کدی پتسنی یاشه دیگه در کارم نسته عشقشم می باشه بس دیگه بپوشم چشمام دیده خالصیات موهای زردی فورم تب چشمکای شلاته گفتم با دیدنت خرسن میشه پتسنی زیک خالی لبت خزان می آورده با بهاری عاشق خالصی و پشتی نبی جانانه خالصی و یکی عاشق میکنم پرتای دیله کی مسیج میدارم خالصی و کرده مرا دیوانه دیوانم و بگونه ای عقل و قیبت میارد Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Срочно отправьте ко мне того доставщика. Он что-то натворил? Если что, я уволю его. Нет, не смейте. Просто отправьте ко мне его. Хорошо, я вас понял. خالصی و پشتی نبی جانانه خالصی و